a dhíobh a chuirde agus fáilte roimh arás chuig fáilmhíní Gaeilge. Le bhéal B1 topic a hain, Cúlra agus áit Chónaithe, background and place of residence or where you live. Le bhéal B a hain topic a hain, Rannóg a cúig Áiseanna, ag díriú a bheithe labhairt. Level B1 topic 1, section 5, facilities or amenities, focusing on speaking. Le múna ag lurg agus ag tuairt eolais faoi Áiseanna, seeking and giving information about facilities or amenities. A rá go bhfuil gá le háiseanna, stating that amenities are needed. Ag lurg tuairimí faoi cheantar, seeking opinions about an area. Ag cur tuairimí dearfacha in úl faoi cheantar, expressing positive opinions about an area. Ag cur tuairimí diúltacha in úl faoi cheantar, expressing negative opinions about an area. Ag an bhfuileog Áiseanna Maithe uait den chníomhaíoch seo, you'll need the handout, good facilities for this activity. There's a link in the description box below for the handouts and the notes. Áiseanna Maithe. An bhfuil Áiseanna Maithe I do cheantar? Are there good facilities in your area or your district? Céad cinál áit í? What type of place is it? Áiseanna Maithe. Féach an milleog. Look at the handout. Seo an ceantar a bhfuil tú I do chónaí ann. This is the area that you are living. Déan cur síos ag úsáid na bhocail dheis. Write a description or give a description of it using the words on the right. Rachani tríd na bhocail dús. We will go through the words first. An suíomh or na sléite, the mountain or mountains. An abhainn, abhnacha, the river or rivers. An loch, lochanna, the lake, lakes. An fork, porcanna, the field, fields or parks. It could also be used for parks. An cnoc, the cnic, the hill or the hills. An tillán, na hilláin, the island or the islands. An trá or trána, the beach or beaches. Is féach an picture, and now look at the picture. Déan cur síos an áit ina bhfuil tú I do chónaí. Give a description of the place you are living. Buin úsáid as na focail atá luaite hana, and use the words that we mentioned earlier. Is féachamid an dara picture, and now we'll look at the second picture, agus na focail, and the words. An tonad siopadóireachta, an tonad siopadóireachta, the shopping centre. An tonad aclaíochta, an tonad aclaíochta, the fitness centre. An siopa físeán, the video store. An siopa físeán, although these are probably a thing of the past. An siopa buaistéire, the butcher shop. An bácús, the bakery. An siopa potigéire, the pharmacy. An siopa nuachtán, the newsagents. An siopa nuachtán. An siopa groséire, the grocery store. An siopa groséire. Sanéis tóg táimíonn agus déan cur síos an áit seo in bhfuil tú I do chónaí. And now take a little while and give a description of this place that you are living. Buin úsáid as na focail a luath mar hana. Use the words that we mentioned earlier.
Iad de focail eile atá eolalas agat le cur síos a dhéanamh ar cheantar faoin tua nó sa chathair. What are other words that you know that you could use to give a description of an area in the country or in the city? Din lista. Make a list. Beidh an bhfuileog túra mí faoi de cheantar uait an chníomhaíocht seo. You'll need the handout Opinions about your area for this activity. Áiseanna. Beidh tú ag léamh píosa as bio.ie a scríobh d'uirle ní choirín faoi na ceantar dúchais. You'll be reading a piece from bio.ie written by d'uirle ní choirín about her native area. Seo crid an stórfocail a bheidh sa fiasa. This is some of the vocabulary that will be in the piece. An féidir leat na frásaí Gaeilge ar chlé a cheangal leis na haistriúcháin Mhéarla ar dheis. Can you match the Irish phrases on the left with the English translations on the right? Shahiad. Níos congarí de mo chrí is iomaí uair a déalaigh mé na céimeanna sa phortach thar lear go búin I mo chuimhne. Fille. Féach ar na focail bheaga le cuidiú libh. Look at the small words to help you. Sa, na, imo. Níos congarí de mo chrí. Nearer my heart. Níos congarí de mo chrí. Is iomaí uair. Is iomaí uair. It is often. A daily may. A daily may. That I escaped. Na céimeanna, the steps. Na céimeanna. Sa phortach. In the bog. Sa phortach. Thar lear. Abroad. Thar lear. Go búin I mo chuimhne. Go búin I mo chuimhne. Forever in my mind or in my memory forever. Pilla, to return. Pilla. Usually they use pilla in Northern Ireland, Ulster Irish. You'll also hear filla. Finish, lei an slecht faoi dhó, má tá páirtí agat tóg sealanna an píosa a léamh os ard. And now, read the paragraph twice or the excerpt twice. If you have a partner or a study buddy, take turns reading the passage out loud. Ar thuig tú an slecht, did you understand the passage? Rockamy tríd le chéile. We'll go through it together. Is beag áit atá níos congarí de mo chrí ná áit ar bith eile, ach amháin trámháil in bhig I gclann chomh ciall, lá brá samhraidh b'éidir. So there are few places closer to my heart. Is beag áit, few places, atá níos congarí de mo chrí that are closer to my heart, ná áit ar bith eile than any other place. Ach amháin trámháil in bhig I gclann chomh ciall. Except perhaps the beach at Mallinbeg in Glencolmcille. Lá brá samhraidh on a fine summer's day. Is iomaí uair a déalaigh mé síos na céimeanna sin agus a chap mé lá iomlán ar an trá nuair a bhí súil liom áit éigin eile.
sa fortach mar hampla. So is omi or a daily may, many times I have escaped, shias na céim a shin, down those steps, agus a chap me law omlán an trá, and spent a whole day on the beach. Nor a bhí súlam áit ag an eile, when I was expected to be somewhere else, sa fortach mar hampla, in the bog, for example. Le cais máil an bhig tá cúpla áit eile in éireann agus thar lear a annig go buan im chuimhne agus a bhfuil fonn orm pile orthu san am atá roim. So le cais máil an bhig, in addition to máil an bhig, tá cúpla áit eile in éireann agus thar lear. There are a few other places in Ireland and abroad a annig go buan im chuimhne that will remain forever in my memory. Agus a bhfuil fonn orm pile orthu san am atá roim, and that I look forward to returning to in the future. Agus inis léilam, and now read with me. Is beag áit atá níos congarí de mo chrí ná áit ar bith eile, ach amháin trá bháil an bhig ag lán chul an cill, lá brá saoirigh béidir. Is omi úr a déili me sias na céimean a sin, agus a chap me lá omlán an trá, nóair a bhí súlam áit ag an eile, sa fortach mar hampla. Le cais máil an bhig, tá cúpla áit eile in éireann agus thar lear a annig go buan im chuimhne agus a bhfuil fonn orm pile orthu san am atá roim. Is lé an sleacht amach os ord tú hain. And now read the passage out loud yourself. Éist le híofa ní chruthair ag déanamh chuir síos an árasán a bhfuil sí ina cónaí ann I mbaile clia, agus déan iarracht na ceiste na híos ar agad. Listen to Aoife ní chruthair describing the apartment she lives in Dublin and try to answer the questions below. An mbaile híofa a bheith ina cónaí I lár na chathrach. Does Aoife like living in the centre of the city? I lár na cathrach, the centre of the city. Cén cinál áiseanna atá sa cheantar? What type of amenities are in the area? Tá deile a deir Aoife faoin cheantar. What else does Aoife say about the area? Buíoch a haon .9. Táim sim chonaí in árasan I lár na cathrach. Tá an cíos déir achas beag an bheith chonaí I lár na cathrach, tá na háiseanna ar fad an ecilim, na sipaí ar fad, gachsáis pictiúlan agus írsmalan. Tá bialanna agus caféanna den scát timpeall am chomá. Ach tá míomhantáistí an freisin. Tá an cantar dain séireach agus slach. Bíad annach a daine na sráidna san éithe agus mar sin bíonn seannach lórach agus bíonn numar go tráchta an gach maidin agus gach tránhóna. Buíoch a haon .9. Táim sim chonaí in árasan I lár na cathrach. Tá an cíos déir achas beag an bheith chonaí I lár na cathrach, tá na háiseanna ar fad an ecilim, na sipaí ar fad, gachsáis pictiúlan agus írsmalan. Tá bialanna agus caféanna den scát timpeall am chomá. Ach tá míomhantáistí an freisin. Tá an cantar dain séireach agus slach. Bíad annach a daine na sráidna san éithe agus mar sin bíonn seannach lórach agus bíonn numar go tráchta an gach maidin agus gach tránhóna. Inis rachani tríd an script. Táimse I mo chonaí in árasán I lár na cathrach. I live in an apartment in the city centre.
Tá an cias déir ach is brá liom a bheith I mo hónaí I lár na cathrach. The rent is expensive, but I love living in the centre of the city. Tá na háiseanna ar fad in Aicilam, na siopaí ar fad, gach sais pictiúrlan agus iarsmalan. The amenities are all close by, the shops, all kinds of cinemas and museums. Tá bialan na agus caféanna den sco timpeall orm chomh. Tá bialanna agus caféanna den sco timpeall orm chomh. There are also excellent restaurants and cafes around me. Ach, tá míbhuntáistí ann freisin. But there are also disadvantages. Míbhuntáistí disadvantages. Tá an counter don séireach agus salach. The area is dangerous and dirty. Bíonn an-chuid daoine ar na sráideanna san oíche, agus mar sin bíonn sé an-chlórach, agus bíonn an iomarca tráchta ann gach maidin agus gach tráthnóna. There are a lot of people on the streets at night, so it is very noisy. Bíonn sé an-chlórach. And there's too much traffic every morning and every evening. Éiste rís leis an script agus brach síos na hadaíochtaí ar fad a chomhla tú agus Aoife ag caint. Listen to the script again and write down all the adjectives you heard while Aoife was speaking. Buíoch a 1.9. Táim sim chonaí in árasan I lár na cathrach. Tá an cíos déir achas spread an bheith chonaí I lár na cathrach, tá na háiseanna ar fad an Aicilim, na siopaí ar fad, gach sais pictiúrlan agus iarsmalan. Tá bialanna agus caféanna den sco timpeall orm chomh. Ach tá míbhuntáistí an freisin. Tá an counter dain séireach agus slach. Bíonn annach a daoine na sráidna san oíche agus mar sin bíonn seannach lórach agus bíonn numarcha tráchta an gach maidin agus gach tráthnóna. Finish, rockin' me tríd na ceistin agus na freagaí. Now we'll go through the questions and answers. When answering the questions, make an effort to answer in complete sentences and use the script to help you. And here are some examples. An Míle Aoife a bheith ina cónaí I lár na cathrach. Does Aoife enjoy living in the centre of the city? Is brá lé a bheith ina cónaí I lár na cathrach. She loves living in the centre of the city. Cén cinál áiseanna atá sa cheantar? What type of facilities are in the area? Tá go leor siopaí ann, gach sais pictiúrlan agus iarsmalan, tá bialanna agus caféanna den sco timpeall orthu chomh. Adela a deir Aoife faoin cheantar. What else did Aoife say about the area? Well, tá míbhuntáistí ann freisin, tá an counter don séireach agus salach, bíonn an-chuid daoine ag ar na sráideanna san oíche agus mar sin bíonn sé an-chlórach, ach bíonn an iomarca tráchta ann gach maidin agus gach tráthnóna. Finish, lay an sleacht amach os ord tú hain, and now read the passage out loud yourself. Hadiad na hadaíochtaí a chomhla tú agus Aoife ag caint. What are the adjectives you heard while Aoife was speaking? Deir, no déir, expensive. Don séireach, dangerous.
salach, dirty, salach, glórach, noisy, glórach. Beag an bhfuileog do cheantar féin uait don chníomhaíoch seo, you'll need the handout Your Own Area for this activity. Do cheantar féin, Your Own Area. Is clachta scaoilte go leor é seo chun clachta a dhéanamh ar a bhfuil fálamtha agat go dtí seo. So this is a fairly open exercise to practice what you have learned so far. Beg tú féin ag caint faoin na háiseanna a bhfuil tú i do chónaí iontu. You will be talking about the places where you have lived or live. Cá tamil ag smaoineamh ar rudaí le rá faoi do cheantar féin ar dús. Spend some time thinking about things to say about your area first. Síos focail ar bith eile cosúil leis na focail atá sna scama. Write down any other words similar to the words in the clouds. Tá áiseanna den sco ann. It has great facilities. Tá áiseanna den sco ann. Is brá liom é. I love it. Is brá liom é. Tá sé go brá. It's great. Tá sé go brá. Tá sé áisiúil. It is convenient. Tá sé áisiúil. Salach, dirty, salach. Turanach, glórach, noisy or loud. Turanach, glórach. Garibh, rough, garibh. Tá gá le park. A park is needed. Tá gá le park. Tá ionad sport ag tastáil. Tá ionad sport ag tastáil. There's a sports centre is needed. Ionad sport. Fish, féach ar an chórá samplach chomá le cuidiú le. And now look at the sample conversation to help you. Cén áit a bhfuil tú i do chónaí? Where do you live? Tá mé i mo chónaí I Roscoil. I live in Roscoil. Cá bhfuil sé sin go díreach? Where exactly is that? Tá sé 20 nóiméad ó Letterkenny. It is 20 minutes from Letterkenny. An bhfuil áiseanna ar bis sa cheantar? Are there any facilities in the area? Tá shop a beagán agus teach tórna. Yes, there is a small shop and a pub. Sin a méid, an daithnín an ceantar leat. That's it? Do you like the area? Taithnín sé go mór liom. Yes, I like it a lot. Tá sé díreach in aise leis an airige agus is brá liom é sin. It is right next to the sea and I love that. Nuair a bheidh tú réig chun chainte, buin úsáid as na ceistena I lár na buíochas. When you're ready to talk, use the questions in the middle of the sheet. Déan chuir síos ar do cheantar, describe your area. An bhfuil áiseanna maithe ann, are there good facilities? An daithnín an ceantar leat. Do you like the area? Agus sin deire le Rannóg áiseanna maithe. That's the end of section 6. Good facilities. Ag lurg agus ag tuairt eolais faoin áiseanna, giving and seeking information about facilities and amenities. A rá go bhfuil gá le háiseanna, saying there's a need for facilities. Ag lurg tuairimí faoi cheantar, seeking opinions about an area. Chur tuairimí dearfacha in úl faoi cheantar, giving positive opinions about an area, agus a chur tuairimí diúltacha in úl faoi cheantar, and giving negative opinions about an area. Tá na nótaí agus buíocha oibre le fáil, in éineacht le cóid fuaime agus nasca na Quizlet, suíomh gréasáin agus feidhmchláir sa ghluaiste a sholáthraíonn iarslaí éagsúla le haghaidh stadéir agus fálamna.
Cosúil le luas chortaí agus tránna gceist, tá sí go léir fáil mo chaomh gréasáin. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, a website and mobile app that provides various tools for studying and learning, such as flashcards and quizzes, are all available on my website. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge or edited versions at simplyjacintha.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil suíomh. Many thanks to the TEG for allowing me to use the audiovisual resources that are available on their website. Like and subscribe le the hull.